Okay. But Tio, we remember true some fence. No correct. Didn't MPP focus support in ye? Yenya information say. Use can offerata better soon now. Okay, offerata when he dear MPP form leaders in the good parliament on the 97% in that time. Omon penal. Na so what should more? Omsi can offerata ya Akufo do busuani. Enti okwan bi ombefa so ombeya. So what hwen so a atwemfo a Akufo do point omu na no. Oya pamomu nyina o. The second no omo oya reshuffle ni na we yi omu nyina na papa no Akufo do nim di kodi aba ni mu a amanfo ka no so afa so no aye. Ejem se ken ofrata we na so wonyi no. Ana o masi o madwen pise. Wonim se gutafo enim eska 43 for ne omo ye market ayi na dodo no aye NDC eni MPC no na ye se enyuma no. Ana o matoto dollar ni na hake wo dem se wo kai se nansenya ayi poladomo chefre guy bi se obeka se mo hwe poladomo interview videos no o guy bi phrase mu se enoma bi ye na hi e so ka na ye blemu aban ne finance minister na nyomo na dollar no enkrofo bi na atoto amo musika tiew krofo bi na amo musika atoto dollar na hake se omo mpeka no furata bi ne ho afene wom enti onte sa ban ne betu ebeyi ne fre kunwa so no omo mfa dollar ni mpia bonten ma dollar no be di nti omo na increase ni sa uko Bank of Ghana sisi a dollar nuru sa o enuru sa se de won na bonten no na mistake problem na won se se omanya Bank of Ghana mpanifo ni bi nso omo nso na ehwase ya sa de ntu ko omo dollar ni bi ni ho na omo asa asuma no mwasa asuma what you say no mwasa asuma say komala mwe ho kwalaji ho kwa obenye bi uko Bank of Ghana omse dollar ni ho what you say nti say akwa say omo so omo mpena sembiem ne ho afono omo nti onte say aban ne beyi na firi ho no omo akodwen na omo nna aka wom omo nyi no misa aban so beti because ontimi nga say ono kwa parliament fo no obi ga so no kwa bu o mama yi ti obeti obetwena ko na okwa mami busa ho se ebesa akwa na enko NDC for a set up na parliamentarians ne go na MPP for na omo de otan anibere bone ene ahoya nti omo de omako Jones ade no omo besa nu omo ho set up afterwards no de obesa aba no omo nyem omo be yes ade we sa until say betroba because omo hu se Ghana for adwen musa ye betimi de say dollar say mi say ya ama nkofo a omo hu dollar da ene no mabodin ni say ya ama awia nkofo adwen omo da to aba entu de rese sisa kenofurata ensan ba ensan ma eho no ma wi ni omo nya MPP fo na wie sa time no omo nya MPP fo na awie wo de me say mu de mu nam wa wo behu omo ka bo mo so mu na ko support NDC for say yempam kenofurata no enye hwe Britain how many times for myself? I call ye, see some be could do so. Or more change be could do so. I'm be could do so. Obi a one to me buy not ye IMF. True IMF no, ultimately firm free education and being severe Ghana. The whole regions, it manages our system we COVID manages system no. Emma na we are seeing na economy. Ewo higher na Ghana the whole world na Ghana toso me ensa papa we yan wo say nipa we yan eni afimfie mienu fie me ensa na problem we be see ye ne wiase ne complain wiase ne su na se momo a mo be support oban ne say mabre o ya arrogant ne ho ye mahi bi me ye program me ne ho ye mahi na ne ho afono o manfo amanfo complain. Look at the way MPs in the casa. As o madwin adwuma. O manfo tonton no ma say omo ne ho afono ah nye se bia de wo ye ne omo mpuba ne ho afono wom nti no aban ne sesa no na new face mra na omo sa kesi su penyo se manfo ne digwa no
atoto dollar in the good dem so mu fem pie na saban ni kan frata um bi ni na pie omo na ye interview no kan omo anum ton nti trese sikasem na de ekunna no omo hyeda no ma hake no se de be ya ne ho be yahi ni aka se wonye ni apam no eye onko politics ba wachina MPP for leadership no omo mgu parliament no the same thing no mkoye nkwasiade a omkoto obade ma abambagben ene otimi kan kwasasem kire o anyhow nti de minia ase minia o de yenye ni si ya Emilia yenye ni enya wo musi ya wati ase na wo mu enye de wo mu be ye ni si ya kusisi nyame be yadom na finance minister be free so no woko abameka so wonko na de wo mu pe no won se wo mu appoint obi so ahwa omo abodin a omo so no mpe on de wenye onya ayi onya chimuni men katrabon but we babon timu na mbehu omo appoint ndipa a omo so omo aban mfa no mra na yi na wo Ghana yebehu yemfa no nsi wo mabunu so na mewo entu ye babunu a mesere wo se eni die kwa so aban adwuma saban bi adwuma wo de ho Ghana kan krobia so kra mawa akatua ne nso wate entie ye wo kontu mu hanu anu nsemu na mu mfa nkoye boni o muntie na mumma adwumbone eni atemdidie eni respect ya ese ka mu mpelifo no emfiri mu muntie tie atese mu hunu na omo ye evil yenye wo kontu mu han ye na dafo e viewers yo yenye anu na se me ye program mote yenye wa ha no me nua basecamp be kan kra se on de onhu hwe de abankwa ye okumasi na we hu de okuhu ye ono de nani ehu se na kwan na enye we onhu bibia okumasi woka osa kasi susu e dwuma MPP for 8 years ono oka minim we nyamfa so bia ti won koso entoa so enye bibia ma MPP ntino be kan negative nko a because o kan no mabone a o ton no mabone a ana eko yes enti fatu trim omo de madwene e di agro social media no so omo de madwene e pe o mu sika omo de madwene e nya o sika o Facebook ye de ye ntwentro mami Felicia emane how say how say Florence as ben Mr. Florence emane how say emane bibia how e wo say esi na me say afterwards no on be hu say o ma ye nkwase ade say do me say the abangbabin okwan of fa so a wo defe o mo defe ya o mo koto obaditi aye no the same thing be sense nti o de yin na wa to de mayen fa no to ne yen komabu ni nsem sunye what you say nti se we babu na tie me wo mo de me tie ni pasen na hwe me ba se mbetna so yi o de ma me be kase esi ase Akufo Addo ya bre ye kabale sa metwe 1k ma me ken no mabon mfa ban hu sesi a metwe 1k we ye babu na ya bodawro ya ba batemo mfa ukoto data na woda begina ho ekutie de ono kan nsem a enye nokure ebura bam but wo so no o hye won kuran omwaw wo mo yesa no mani nyina o mti kruma sei no